Pozdrav iz Gradske knjižnice Solin i dobrodošli na izradu uskršnjeg vjenčića. Za početak materijal koji nam je potreban je znači malo tvrđi raznobojni papir. Potreban nam je tanjur, papirnati tanjur, onda ukrasna traka bilo koje boje, ovo šareno perje i ono standardno znači ljepilo i škare. Evo ja sam već izrezala, znači izrezala sam ova jaja od papira u raznim bojama, tako da već mogu početi slagati svoj uskršnji vjenčić. Znači na ovaj model, ovaj obruč, složit ćemo prvo ove jednobojne modele jaja. Evo ga, znači prvo zalijepimo ova jednobojna jaja. Malo ćemo pričekati da nam se osuši. Sad ćemo između svakog ovog jednobojnog slagati ovo šareno jaje. Znači ja sam izabrala ovdje od ovih šarenog papira da mi bude na kockice, točkice i prugice. A pošto je ovo uskršnji vjenčić, znači mogu biti neki drugi motivi. Tipa uskršnja jaja, ne znam, cvjetići, šta vam se sviđa. Evo, malo bolje stisniti da nam ne ispadnu. Toga i evo još jedna nam je ostala. Inače za dobiti ove modele jaja možete prvo na običnom bijelom papiru iscrtati pa onda sve to prekopirati na ove šarene. Evo ga, sad smo dobili vjenčić i sad ovdje napravimo mali rez kroz koji ćemo provući trakicu. Evo ga. Ja sam izabrala rozu trakicu na točkice, nekako mi se uklapa u cijeli ovaj moj vjenčić. Znači provučemo je. Ovako napravimo i sad napravimo ovdje jedan malu mašnicu. Još ćemo malo ovo skratiti. I sad za kraj još ćemo ukrasiti malo sa perjem, tako da nam vjenčić bude bogatiji. Stavit ćemo ljubičasti, to pero zeleno, opet ljubičasto. Još ćemo neko zalijepiti, da nam bude bogatije. Znači pera lijepimo sa ove suprotne strane vjenčića.
Evo ga. I naš uskršnji vjenčić je gotov.